Mumanyiw'a Victor saa Kimanzi wa ukuu wa myaka 14 niwe mumanyiwa ula wikie nesa mutianini wa Kcpe kauntini ya Kitui ena maksi 822. Kimanzi ula ni namba 38 Kenya yonthe aumite sukulu wa kiene wa Precious Moment ula Nguni Mwingi ya umiloni wa sua Kwianana Mutongoi wa sukulu Theophilus Mutuku Mutinda ni kana syana kenda syiina maksi mbee wa ana otondo lina musangi ukutuelesya. Sukulu wa kimbena wa Precious Moment ulawe sokoni wa Nguni Mwingi ya Kcpe ni umwakati wa maskulu alame utani ya mausungio mamutiani wa Kcpe vala skulu ina kana kala Kutongoi ta kauntini ya Kitui na vala kamini ya kuidho namba 38 vande ya Kenya kana namba 38 nationwide. Mumanyiw'a kwa isitwa Kimanzi Victor sana kwa tia maksi 822 vala mumanyiw'a ula wimbe Kenya wina maksi 822 kameme kaka mabisa ka Mutongoi ni katambuka skulu ni uwa Precious Moment vala twethe wana ivuso ya kunena ni namwe maalama na vitie mutiani Kwa majina ni Peace Pendo Cornelius nasomea shule ya Precious Moment nilikuwa na 412 na first of all ningetaka kumshukuru Mungu, walimu wangu, wazazi kwa kunisaidia, mzazi kwa kunilipia fees, walimu kwa kuwa na mimi kuuliza maswali walikuwa tayari kunijibu. Kujiunga na shule ya Girls Eldoret na nitakuwa mwazigi nikiwa mkubwa. Masita ni Nthi Mumbwa Karuko. Nisomea Precious Moment School na 411 marks. Nenda tongea mbea asei alimu na syana inge kwa kunisupport na kwa Kwianana kwa mani encourage aneka nesa endo mutongea ngaimu bya nundu kuniterezya na kavindani kama utano director wa skulu Theophilus Mutuku ni waelese utano wake na vala wawetata mwana kiola mbee na 422 atiwe ni 412 syana syamina kukwata max manana kwambatia ni syana kenda kana lake 18 kena max 335 school mean ni 385 dono nyanya nitungia ngaimo bya nondu a these results na ngutungia alimu mubya nondu akubukuma mena syana ngoni na kuthoma aumite pew na ngutungia ministry of education mubya nondu akutunenga ample time in any field on the education. We don't do things in a normal way. We come on to kawaida long myaka ukwata on the normal results. But we come on in extraordinary way ukwata extraordinary results. We can make it. Tuvukume twina syana ngoni na tukasi njinzi itu ibindete basa. Ka modelu 2020 twina improvement nene. Ondu akwitha to post it a mean of 366. Na yetu ina 385. Sukulu na ina manyiwa miongo inala mana ikie mutiani wa Kcpe vala mumanyiwa ula winde ukwete maksi 3 na 35. Director wa TSC kauntini ya Kitui Suleimano Dipo ulevi kite skulu ni wasakana skulu withitwa Kutongosya kisioni kiyo kadhi ya syana na alimu nundu wa vitiyo. We are very delighted to be in this school because they have given us the best results ever of 385 mean. We are grateful. Ngo ripoti ya vilingiwa mauvo kuma skulu ni wa musingi wa Precious Moment Nguni Mwingi katika kauntini ya Kitui ni lina musangi.